100 meter deh. Hey guys, good morning. Apa yang sabai di way pa way akan ka vlog video jenga menca ka si. Dan menca lah dan tumba sau stengi ngadang syukur ya menca hi. Ta namar ba ngimot ban lek samo sindran namar ba ki ang sai ke hai ka serwal na kebertai dengan sunaha parish ang te hamo sindran da gi apply nang na ying nasan jong ku sadarmo si kali ikum tu dan alai bat ke kenum junga bat ki hanman junga harlang nun dengan ni pia kaneka sin ka bajong ka mentaka sini ki kita ki snow bang ki snow pla mentaka sini kalau kita dang spoi tamai ha kaneka video juni agar pada ti boleh like and share boleh subscribe ya kaneka channel Jompi Production dan mencari like and job dan poi ada support dan ngot subscriber dan pada ti boleh subscribe now ya kaneka channel selapan pagi ni dang step mentah dah mencar lah hap slap hang ne hapo dan te ham try sure hamo sentran te slap hi palat banyak kan ya te ngam krek ngam from shot dengan saya kendu hadin dok ya mencar lah ada krek malu malah dah siang sore hadu pertama te kampung ku mencar nama lupa carai Ngerti penai kambak kriat pelak lah semua seorang ada bahasa syuk selapit tentu hi. Jepang. Biar mengacu. 100 meter deh. Bau benda, ini benda. Dah sepi. Ya. Hadin lah san hendru benai poi biang hakane ka snong mau senram mencah hakane kesin te pi bah hakane ka jaka te kalong ka baji ha adu kata namar ba hangne umju sange re uslap arp sa kuntala no banam hape uslap hangne enta dang dabam cha ibat o bana te chongkai hane ha pung kane ka badan ne harum paris jongki hangne. Nyanyi terding avatar. Na jing tenjut na jing ngau trim pelat yoki du mansin gerbang yakine laju bandra kubor kajing pendim keleng pertei bor mayan hakime ai ban map ki pop jongi banup saki jing ai ai arti likisinong
nadu ki babu katikis jongi ka arnut babu tin babu stonik ki balong kum ki men ramba jong u padar melan ki balong kum ki pa kum ki men jong u udang long khna ka por ba udang bantai nang kong hang ni bun ki jingduna ke ba ki yo i bun sin ki ju ai men sim yo ki ju sneng yo ki ju hikai te khoble shibun babu ya pi ki arnut ki katikis ki bala betel lenti yo nadu ka por ba usdang kum ulung do hadu mentah khoble shibun ya ki sister jungi ka parish pastoral council nang ta ki nong hikai kurang ba balang ki kena boarding ki kena school ki sister jungi kebedan hang ni kerpang ya hadar senrop jing hang ni balai trelang rangkat baru hadar hagi ni ki kendiat snem ke bagi ya kendu te khoble shibun ya bangarok khoj to nang ya seprang sekmat ke parish mau senram nomor bawa wan kansan yang mau sentram baru alat sih seperti nomor bawa prepare ke ema macam kalau jangkut ke program hanya mentah hadir keneng salik hai nomor bahkan saya simpor kumba sau kenta dak boy hadu boy dan mencangi lah boy haka corner jongka lah benang corner kami kalinya yang ne dan nepat niru syaboh ini sak corner tadi hapus corner ke corner ingin sayuk saya ka jingruai dan sampai kod ya kena ke program mentah ingin saling hai lah hadir Padahal rang uslah mentatap solo. Ini area ini aja. Sekolah syui. Baru se. Oh, betul. Tak boleh. Ngamti beriki. Kumna? Hewan mana? Oh, mana? Okay guys, nama apa mental adan kembali sau baje mola an banang ta ngimon aban lek phai nama ba sau kan ta la nge ha ban song kalian ane ta ngam te bra ngen sa la refreshment no la ban dei po boy he ta I hope kane ka dei ka last time jonga banga one visit kane ka jaka mau senram ta dang yolat ngan sawan biang ha mau senram nomor ki kisin ngam la arban peni pi nomor banga wan tang mentas ngi ban ngan lek phai mentas ngi te tak kadau ngami ira kami ira ki ngam la arban peni pi kisin ki itnat jong menta kane ka vlog te I hope pin sngau tanat ya kane ka vlog video jonga menta ka sngi banga don ha une ul o jong u mau senram nama nadu mensuang ala kwa ban pe yau tau o la de uslap badan apa mau senram mentang ali omadio te kane ka de ka wettest place jong kata ka full earth te hot ka de shisha kata ka jaka ka ba je kamdan reki jaka ki ba khiang menta hakine ki por lior khamtam ta ki por tlang e ka kidan himot tentang ba long kerkhiang to ta ngala yo mat ya kata ngasungu kemen ngala yo mat ya kata mo tu ile awate ade mucho me mucho ma mucho dengan pen kuna ya kane ka vlog video menta kasngi I hope pinsang tanat ya ka te lada pinsang tanat ngakrpa de pi ba pin like ya kane ka video balada bidang sport mai ngakrpa de pi ba pin subscribe ya kane ka channel jingi ka chong pi production tata ada bungin saya kena ha ka part ka vlog video ka ban mi Ashan thanks for watching bye bye.